confirm that by the due date of the 6th of July, she failed to submit any responses. Umvikelo mphakathi lomisiwe umsebenzi advocate busisiwe mkhwebane wedlilo lesikhathi semnqamla juku sephendula imibuto labhalelwe yona lekomiti liphenya ngekulungela kwakhe kuba kulesikhundla. The meeting will also review current strategies aimed at promoting economic growth and addressing the high levels of unemployment. Maphathelene jikelele we-ANC fikile mbalula ukuthi likhalo liphwanyiswe ngolubambela isihlalo lelicembu kuruleni njengozizwe dlabathi tawubukwa tiphinze itilungiswa. Sikhona isixa sibekwe ecaleni. Iyo lonto nakule veki zayo saba sihamba negosa elijongana amabala. Kucikelwa phansi nekanako orinye ikhungo temidlalo kusenkinga lenkulu kumasipala iNelson Mandela Bay Metro eMpumalanga Kapa. Kaba kuhlehlangana ndzabeni teSiswati la SABC ake sibukele thamba embili lomuhla. Umvikelo mphakathi lomisiwe umsebenzini advocate busisiwe mkhwebane wedlulelwe isikhathi semnqamla juku sekuphendula imibuto labhalelwe yona lekomiti liphenya ngekulungela kwakhe kuba kulesikhundla nalabo labahola ubufakazi. Lokho kuvetwe ngusihlalo lekomiti iqubutile lejantshi lothi lesi sento lesikhatsata kakhulu. Mkhwebane bekulenzeke ukuthi aphendule lemibuto lebhaliwe ungakendluli lesithathu. Uphindze wakhombisa kungahloniphi Mkhwebane kanti kutiphatha kwakhe sekuvele kuyakhathata kakhulu kanti ke loyo ngumbono wahlalo waloluphenyo qobudile ntshantshisi uthi akuqali ukuthi leli komiti licithwe ngumkhwebane. I can confirm that by the due date of the 6th of July, she failed to submit any responses. She has therefore effectively elected not to honor the directive of the committee and that of the National Assembly, an institution that all heads of Chapter 9 institutions account to. B, she chose not to add anything further on the evidence that the committee already has. Lolu phenyo luqale emkhathini kwenyanga nyakenye njengoba kutawuhlangana umnyaka futhi. Chumana na SABC News. Sishayele ngetindzaba letishisako. Tindzaba nje. Kusiluma indlebe talabanga ngitiphi tinkeka etinkhungetsene ngomphakathi. Sishayele ku 011 714 6133 noma usithumele email ku news@sabc.co.za. iSABC News live lakho itimele ayithathi hlangothi. Lamunye webasunguli be-United Democratic Front umfundisi Frank Chikanda uthi amaqhawe enkululeko lashona naqala kungena kwensando linyenti kuleli ashona bungata kwendlulawo lesola saphila nenyalo. Kulomnyaka kuhlangana iminyaka lengamashumi yasungula lenhlangano leqinisekisa ukuthi atiphumelele inhlelo kahulumende welibandlululo. Mhlati ngamashumi lamabili enyangeni yengci ngeminyaka 1983 wasungulwa i-UDF kude ilwisana hulumende welibandlululo. United Democratic Front yethula eRocklands Community Hall eKapa. We had to adopt a declaration of the United Democratic Front, which was a document underpinned by the values enshrined in the Freedom Charter. Lokusungula kwe-UDF kwedanga emva kokusungula kwe-Tricameral Parliament bekuyiphalamende bengabafaki belibala lemnyama kepha beyinika emakhalathi nemandiya linanitsite lingaba ingcenye yale parliamente. Nanoma lenhlangano yakhiwa ngo-1983 beyisolo isahlelwa ngeminyaka yama-70. Inhlangano temphakathi lokufaka ekhathi emasondo tinyanga 37 na-38 inhlangano tahlangana taba mmonye. Today, almost 8 years on, we are proud to announce that the UDF has fulfilled the major purposes of which it was set for. Ngabe lo kwendiwa kungakafika isikhathi na. The government has begun to search for a negotiated settlement with the majority of South Africa's people. Tincinamba solo atipheli nanobeleli laphuma phansi encinzetelo eminyakeni lelinganiselo kumashumi lamathathu. We lost that cohesion, the unity against the apartheid system, and created a system that's conflictual
and doesn't spend time dealing with the needs of the people. Chikane uthi bayagucuka emalibeni labo labanikela ngetimpilo tabo kuta ukhulula leli. Njengoba buthana emcimbini webuyisana inyangeni letako emcimbini utawubuka ngeliso lekhaliphile kutawubona ukuthi ngahle ivuseleleke indlela hlano ye-UDF. Njengoba lisonzela likhetho eZimbabwe umholo we-EFF Julius Malema ondalibito kubantu baseZimbabwe labanye amave ukuthi babuyele ekhaya bayovota. Bantu abaningi baseZimbabwe balishiyele live ngenxa yesimo semnotho lesibi. Malema uthi bantu baseZimbabwe kuphela labangashintsha isimo sepolitiki netemnotho ke live ngekuthi batikhethele uhulumende wabo. Le rank emabhasi lena ingcenye yemarank laphithitela kakhulu lana emabhasi la eZimbabwe. Linyendi litakuleli kutofuna impilo lengcono kanzi labanye batothenga impahla nje. Kepha emave labo makhelwane ayakhala ngesimo setepolitiki nesetemnotho sakulela live. Njengobe nelukhetho selusonzela letinye takhamuti tithi tingakujabulela kuye ekhaya tiyovota. You know, at the back Zimbabwe is not good, but maybe things you're gonna go to Zim to go to vote elections, maybe gonna be all right. I just want to change the situation in our country. I-EFF letivete njengelicembu lelihambisa embili bunye nebudlelwane bebantfu belivekati le-Afrika ithi imvo lengashintsha simo saseZimbabwe ukuthi bantfu bavote nje kuphela. We call on all Zimbabweans who are here in South Africa to go back home and vote. If it means coming back, they can come back. They are more than welcomed. But they must do the right thing and vote. Lelicembu litimisele kusita labo labafuna kuye eZimbabwe ngesikhathi selukhetho. If they need help to go back home to go and vote, they must approach the EFF offices. We'll be more than happy to rent buses for them to go home and vote. Kepha umbuto lomkhulu uthi ingabe bantfu bakhona batasithakasela yini lesinqumo lesithathwe ngelicembu nekuthi litawubabhadalela yini labo labafuna kuye emakhaya. Maphalana jikelelo ANC ifikile mbalula ukuthi ikhalo leliphwanyiswe kulolwambila lesihlalo lelicembu ekuruleni ijongo izizwe dlabathi tawubukwa tiphinze tilungisa. Lokuthi emva kokuthi idlabathi abude ngekusola inhloso yobudlelwane be-ANC lelicembu le-EFF. Lamaqembu amabili abusa ngekubambisana bomasipala abanyende esifundzeni seGauteng. Libambela lahlalo we-ANC ekuruleni jonga izizwe dlabathi lincuse i-ANC ukuthi ibukede budlelwane bayo ne-EFF. Lokhu kuvele encwadzini la ibhalele emabhalane jikelele we-ANC ifikile mbalula naloyo wesifundza TK Nciza lapho athi khona dlabathi lelicembu licishe lenda liphutha nga-2022 lekuniketa sikhundla sasodolobha imbangi yalo lecondzene nayo ngco indlo lingachazeki kutepolitiki. Tinhlaka letimcoka letakha hulumende kulomasipala tibanjwe licembu leli lesithathu ngebukhulu kulomasipala. Leto tinhlaka tifaka ekhatsi tetimali temandi nenhlandeko tempilo kanye netemandla netindlu. Mbalula ke uthi tiyakhathata kanzi vele tidzinga kufakelwa tibuko tingcinamba letiphakanyiswe ngudlabathi. The meeting will also review current strategies promoting economic growth and addressing the high levels of unemployment and rising cost of living. The media will be briefed by the Economic Transformation Subcommittee and the International Relations Subcommittee, providing valuable insights into the important areas. Dlabathi uthi kubukeka ngathi akunakubambisana kulobuholi kuphikiswana njalo futhi akuhlanganwa kuhulumende ikakhulukati kuletinhlaka letimcoka kanzi lokho kukhubata i-ANC. Kanzi-ke Nciza uvele wakhwela watehlela kudlabathi wathi akikhuteki futhi akahloniphi. First of all, the organization is not run like that, and I'm sure the acting chair of Ekurhuleni understands that. He's been part of engagements and negotiations with all the coalition partners, including participating actively in the discussion, the POPs on which portfolios and so forth and so on. So if there is an issue that they are picking up, firstly, he must start by calling his own collective and engaging them and come to the PEC.
Mbalula-ke nebaholi besifundza seGauteng ku-ANC batawubhekisa emabombo ekuruleni bayokwetama kulungisa lobudlelwane bekusebenzisana lobubhidlikako emkhatsini we-ANC ne-EFF. Nyakenye elangeni lalomuhla Boris Johnson wesula esikhundleni sekuba nguNdunankulu weNgilandi kulandza lobito lwelindiwati indvuna takhe kanye nabasemagwenyeni. Kwesula kwakhe kwalandzela emahora angu-18 ngoSola wafaka incindezelo yokuthi esule. Lokho kwaba kuphela kweminyaka lemithathu yeboholo bakhe lobunetigigaba netigcawu. Litiko tempilo limbopho livumile ukuthi kuba khona kungenelela kwetepolitiki ekhishweni kwethenda yempahla yokuvikela. Umphathiswa wetempilo Dr. Phophi Ramathuba lelitsimba lakhe labaphansi bebavela imbuye komiti libuke kusetshenziswa ngetimali tesive Polokwane. Bacithe ilanga labo bahlatshwa ngemibuto lidale litiko. Lokuhambe embili kube ludzaba lwembiko yoluphiko loluphenya emacala akhethele nemivikelo wemphakathi ngokuthiwa kwempahla yokuthi ivikela. Totimbili tikhungo daveta ukuthi kwaba nengahanjiswa kahle kwetindlu ekhishweni kwethenda ya 125 million rand kukonileka ukuthiwa kwempahla yokuthi ivikela. I-SABC yaphakamisa ukuthi tikhulu letine lokufaka ekhathi inhloko yaleli tiko tifaka ngaphansi kweluhlelo lokucondzisa tigwegwe. Njengoba sikhuluma inhloko yaleli tiko yasula esikhundleni sayo. Lobambe njengenhloko yaleli tiko nyalo uyingcenye yalabo labahambela siwombe sekucondziswa tigwegwe lekuyinto lekhathatha lelinye ilunga lekomiti libukene kusetshenziswa kwetimali tesive. The current HOD have been taken to disciplinary hearing. If we don't have go to Mutewana Dombo, but if I read here, Mutewana Dombo, between Mutewana Dombo and the Department of Health, unamakhulu kapijwa. Gepha ke sihlalo lekomiti uticitsile diphimiso lethu wathi luhlelo condzwa kwetigwegwe lwaphothulwa. Umphathiswa wetempilo Ramathuba uthi lolu dzaba lenkohlalo kulethende ukuthiwa kwempahla yokuthi ivikela kufanele iphothulwe ngoba seyikhulunyiswa isikhathi lesithe. Ramathuba uvumile ukuthi kwaba khona ngela kwetepolitiki kepha wagcizelela ukuthi kwatfolakala ukuthi yena sicu sakhe kude lokubila kwenda. Where you would find that there's political influence, which has been the issue on the space, that there was political influence, Honorable Maraga, towards the awarding of this tender. We are not defending anything because all these reports that are said, let's refer to them, have not found any nepotism. Lelitiko liphindze laphendvula ngethenda yemalahle lesanza kukhishwa. Lokuthi emva yokuthi kukhishwa emathenda yokuthi kuphakelwe emalahle etibhedlela letide timfanelo tekusebenzisa emalahle. We then requested a meeting with all the 14 bidders that had been awarded, and that meeting resolved that there be a reallocation of the 17 facilities that do use fire tube coal. Lelitiko lithi labo labatsinzekako sebacala tinhlelo tekubuyisa timali tiphume ngalokungekho emthethweni kuleli tiko. Ndzaba SABC la SABC la ubukela khona ukhethe kahle isakwemukela hlala nathi. Lisekele bangameli Paul Mashatile lichaza umkhandlu lenkulu eselimpopo longasekho emhlabeni nje kumtholo bakadzana esibinzi lo sisekele into zakhe kulisane nelibandlulo. Mashatile bekakhuluma emgcobeni uMargaret Mathabatha lomuhla ePolokwane. Umuflo bwatsa leminyaka le-61 ushone evikini lengcile emva kwekugula sikhashana. Margaret Mathabatha bekatiwa ngenzima la idlalile ekuthuthukisweni kwemnotfo. Wakhela abantu tindlu wanikela ngekudla kubantu labeswele ngekusebenzisa inhlangano yakhe leyatiwa ngeLimpopo First Lady Trust. Mashatile uthi Mathabatha bekangisopolitiki lokhaliphile lobeka tidzingo tebantfu empili. Wasita indvodza yakhe ngesikhathi sekula nahulumende welibandlululo. Premier Chupu and Comrade Maggie Mathabatha met and cemented their relationship in the trenches of the liberation struggle to free South Africa from the yoke of racial oppression, violent land dispossession, and deliberate underdevelopment of the province and the country they called home. Bantfu labasebena naNdunankulu Mathabatha basinanoma ngabe solo angakwamukeli kwendlula emhlabeni kwemkakhe.
utfola kuthula emoyeni ngenxa yokusekelwa la kutfola kutakhamuti takuleli letasidwa nguMargaret. With the support that he has been getting, I think the Premier is actually comforted that we have had a lot of members of the organization, members of the church who have been going to the family just to pass condolences. Lubeka indvuna itempilo Dr. Zweli Mkhize, Malose Kigaba, mvunankulu sifundza seGauteng Panyaza Lisofi, nendvuna yagezi Hosi Yenzora Mohopa, bonke bayingcenye yebantfu labete kutawupheleketela Margaret nakayobekwa endlini yakhe yokugcina. Komiswa kwekusebenza kwesikhungo lesiphehlagesi ikomati power station eMiddelburg eMpumalanga kusolwa kakhulu njengembangela lezinga lesetulo kuswelakala kwemisebenzi kuleyo ndzawo. Disebenzisa phambili titsita lehlekela ngomsebenzi neqala umsebenzi wokuhlela kabusha kwalesikhungo esikhatsini lesingumnyaka lesengcile. Kutswethe thembiso etendiwa nguhulumende lakathatha lo msebenzi wokuhlela kabusha lesikhungo solo kungyalo atikafezwa. Umthombo wagesi wenta tinguquko. Lesi sikhungo lesiphehla gesi ngekusebenzisa lilahle singulesinye selishumi kuleti letilishumi nesihlanu te-Eskom eMpumalanga. Inkomati ingulenye yaletimfica lekumele ibe incinyiwe nga-2035. Lokho kuyingcenye yokugucula indlela yokukhicitwa kwemandla kuleli. Kanti-ke lokhu kubekwe njengaletinye tetintfo letiholela ekuswelakaleni kwemisebenzi. The closing of the unit cost me my job. So I was hoping this new transition is going to include me and my fellow community members to benefit from it. Indvuna yemabhizinisi esive Pravin Gordhan uvakashele lesikhungo kuyohlola incubekela phambili. Eskom needs to change. Eskom needs to find different ways of getting a mixed energy formula, but also moving into renewables. So the preparations have been done. In the next 6 months, we will see many of these things now happening here practically. Kukhishwa kwagesi kuleli ngeminyaka wa-2017 kwenda 45% kanti kwentiwa tinhlelo tekunciphisa lamaphesenti. There's a multitude of challenges, repurposing, relocating people, sorting out economic challenges in the area, making sure that all the auxiliary economic activities in the area continue to remain. Kunelithemba ke lokuthi lesikhungo sitawuphindze sisebente kude kuncishiswe lokushoda kwagesi. Lobukete kuphepha komphakathi kumasipala wasekuruleni usiphatha ukukhulumisana namahhovisi emanxusa emava ngaphandle kusita ekuhambiseni labo labashonela ukuhishwa eGaza Boksburg ngalesithathu kubambekisa emeveni abo lahlukene. Kusho abantu abalishumi lesikhombisa kulesigameko nakuvuta libhodlela leGaza lelisetshenziswa kubhizinisi lengekho emthethweni kwembiwa komcebo phansi emkhukhwini ase-Angel ekuruleni eMpumalanga eJozi. Umoya uphasi, imindeni yelulekwa ngekwengcondvo, kepha tinkinga tayo tiningi njengoba isatama kuthola indlela yokungcwaba labo labashonile. What I've been doing today is to just go and check on the families in terms of the burial arrangements that they've made so far. It is challenging at times because some of the places the husband and wife have passed away and there's no relative, no contact person, so we're just trying to locate people that know those families. Kusenjalo litiko letekuhlaliswa kwebantfu leticitsile tinhlelo letithi titawubhidlita imikhukhu kulendzawo. Kanti labasemagunyeni bathi beve ngandlebenye kutsi ikhona imikhukhu lesana leGaza. Bantfu balommango basatama kuhlanganisa tinhloko ngalesigameko kepha kulabantfana laba yonke info ilungile nje. Etimake eTelrand lehlekelo kwamandla lelicathaniswa lamanye amave. Kucikula phansi lekanaka wathi khunte emidlalo kusengika lenkulu kumasipala eNelson Mandela Bay Metro. Tishosho vute imidlalo tisithi tamile kuthe khunte tilungise njengoba tidlala enzima lenkulu ekuthuthukisweni kwemidlalo emazingeni laphansi. Laba bekunene bathi imali neketwa amasipala kunaka takhiwo ncandi ayisetshenziswa ngendlela. Sibutile murotsi titsini tiloko tota kurutbhekise kubanyana njengoba ilibhekise amabombo kumidlalo enzebe emhlaba uphendule kanjena.
Ibanyana ngifisela konke okuhle, uhambo oluhle nendebe basibiyele nayo sibathembile sibathwele ngeqomo. Iqembu lasekhaya ibanyana ndithi ndinqolelela impumelelo, ndinqomelela ukuhle kodwa yangani ngabuya nayo noba imedali. Engathi ke bengahamba lapha befike besimele futhi kahle beliphakamise iflag laseNingizimu Afrika bedlala ibhola laseMzansi. Daphuma Timbokodo tase South Africa, baphuma bomake base South Africa. Lithemba silibekekini bomake. Kungathi ibanyana ingadlala kahle kakhulu. Babuye nayo naye inzebe sibathumile ukuthi bamele live lase South Africa. Banyana. Sengathi bangadlala kahle bazimisele bakhumbule ukuthi siyi-South Africa sinani ngaso sonke isikhathi. Njengoba mina ibanyana ihambe emazweni yosimele bahambe kahle konke lokho kwenzekile akudlulile. Shapa banyana shapa. Siyabonga sithi badlale kahle baze nayo i-trophy, siyathemba ukuthi baze badawuda nayo. Lona ngombono wembukeli SABC eteyathweswa ukuthi uphendulela ngawo. Let's go to Tindzaba letphuma embuteni ngalo ngesimbi yesithupha kuLugwalagwala FM. Namuhla ngumncamla jucu wekuthumela eParliamente emabito ebantfu labakhethwe ngumphakathi kanye neticelo tegacela sikhundla semvikeli wesive. Likhomishana lemengameli lelibuketa indzaba tesimo selitulu livakashele esiphehla gezi se-Eskom ikomati yeMiddleburg kulesifundza seMpumalanga. Sithibeka lapho tolomuhla thola tesindebele ngemsombuluko ngesikhathi esifanako enzaweni lefanako. Sale kahle.